kama de le kwa drop sa fa dok moto fu emre gado ne spana ngade leisi En dem carry dem leki dat stof na tapu of wekis hal. sa weeks hal to kota ki pota weeks hal fi na I mofodoro ne winti wa ne wa stof go ne tapu ai wegi gado tak ala de trawa makandra de le kwa stof tapu weeks hal dat on tak de ne wegi noti I follow de dromesi fo fesses gado itak jana unu wami be sabi ala de fo ku go tapu unu wami be sabi Blaka mano sabe neng da fai kata ki frei wala de ogrisa de wet madu puru fu Afrika pe ubeta charu kwa sirana pinau fo honda chalanga da di dema pur isriketa ine kidai benki frei leisi Da boek fu Jesaja hoofdstuk 1 en vers 3. Da kou sabi hem masra en da buriki sabi da koi fu hem masra maar Israël no sabi. ma Israel no sabi mi brada na nga wet troi mi wasaf aksi ka arkivo wa brada ja arkivo mi no me kemu logi arkivo fo knap ja ika knapina schadu fo knap ja uko putak na nga desmaf uno watelu ka khamis hap uno desma sa de ka blaka mananga bus kon desma fale bi fude anobuto masaide de nka deso ona apostina okay itak dor a discriminatie me ka deso ma fu saide de nka ala de trafolo e hard blakama sawe tak tape uko arki de staff me uko arki saide ala de tranase hard blakama e saide san lego bugi uno shewa de brada fu uko arki uko knap jaw arki uko haika utafasa makatongo tu sa ko haika ai mi brada saide de tak ala de trafolo e hard blakama dora kleur okay on da tu blakai denki okay mayap Hindustan isa tunguru morum lek mangai ja saide de ne hard demanda dus ano oma kleur de sani de mai hard uno ma wa special sani kom sori wa salek fade ya bi sanga brada okay ume sanga brada ya bi okay da do sudanga dri ma fade ya ne yumma lobi yu bigistanomo ane lukwi wa ai sa yu na atra da brada fi ogodu wo lo basa fu dape ishi dat salanga uno ishi gado for kisi blaka mananga ingi wanti nom dentak nanga uno wipe saere lek fa ugo slafone so sref de ingi go slafone en le fa effectief blaka ma effectief gronde rechter so sref de ingi effectief gronde rechter ifalo ma de ingi na de estas masa fa kondre jato akondre janafte masa ide de no ma pen relatif de grom no ano ombati lef mbe sori ano oma kleur fu da mek ededes ala de my heart gona hodisi inomlase gona de itrome sifo verses kom sori saide ala de trafolo konawa en de pina blakama wat kota kluku israna grow light fakata so furu grow light ma juno ma fe wan peace grow fu ba wan presifta dat dawa ek de heart dat nou echt te hard, Mosori side. Lees je? Dat boek van Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Die kasi. Jullie was Santa people die masra you gado. Omdat unu ude wa apart volk. A wotu Santa wan betekent apart. Ude apart die gado. No vergeet Mosori side de tramai hatu. Lees je? Die kasi, jullie was Santa people die masra you gado. Masra you gado, before kissing you, like one space route. Like one space route. Folku die hem selfie. Arki misa mokona yuso. Arki samelera brada jami akse. Side ala de tranasi e hard blakama. Wate ye luku. Blakama so wel foto nanga tapsi. No asanfu ne gobu.
Toluko aan maatschappelijke ladder. Zo presude. Ude na eerste of helemaal naar onder zee. Sai taki missa. Abara ya takude helemaal onder zee. Sai utaki. Oké, maar voor sai de adesso. Sai de ala de follow e hard black. Een soort follow niet hard black, maar kom actie als dat. Tego na snezi wenkri voorbeeld. En ego so kwa sanf pai. Sa asnezi edu. Ane opo waka dai wakai baka luku efi ofuru. Of ai luku fi en camera. Te wa hedo sani go ina wenkri mai da sandati. Dat one tak de mai hard uno. De mai denk tak ala blaka mana furma. Luku sera na so me gro lai. Tere isara maka ye luku ai ye si so frei gro. Sai de blaka mana ma femi fu bon one piece also futang. Maar la de follow up de bigi gro. Ekwe ki kawe pra hena bigi saide. Saide ala mala koma kandra ene hat unu systematis. Wana systematis de claro. Mosori saide leesa tekst ete wa leesi. Deuteronomium 7. Dat boek van Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Because you don't want Santa people, give Masra Yugado. They want Santa people. Dat want dat awo Santa want teken apart. Ide apart di gado. Leesi. Masra Yugado. Before kiezen jullie like was specifiek volku. Le was specifiek volku. Die hem schrijft. Kom op. Dus gado voor kiezen a blaka mananga ingi. Le was speciaal volk die hem schrijft. Leesi. Le was specifiek volku die hem schrijft. Kom op voor alle volku die de na tapu grotapu. Is dat wel lezen? Dat boek of Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Because you don't want Santa people die Masra Yugado. Masra Yugado before kiezen you like was specifiek volku. Die hem schrijft. Kom op voor alle volku die de na tapu grotapu. Dus gado make acti nazi. Da maluku to sa ala de nazi. Da for kisi plaka mananga ingi want de ingi na ubrada na unu na one follow. Da for kisa unu mindri ala de tra follow. You see that make de my heart too. Omdat ama for kisa unu ala for kisa de ma e heart unu. You follow? Mosori wasa say de my heart too. Sagale tak over de ma say de ma e heart unu wan ano oma colorful skin they make the hair that gewoon no blaka. Want understanding is a black amoro manga yuja. Maar dan had de man dat die. Wana Yesaya 40. Vers 15. Mosori saide de ma had unu. Sagado tak over de ma. En de ma sabi. Tagado for kisa black amana engele. E follow bovo ala de drama. Dan no di de ma sabasa ne denk ta okay. Na unu na follow fugado to. Dat we bondru konawa. Dat we onder druk konu systematisch. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Dat maakt zo mijn grond lijn, maar uno maar veel aan passief bouw. En if we daar aan pressie, dan asfalt per den passie. We kunnen het boeiti. De passie na men kite ale fado na efia kwa wagi broko na systematis de my hatu. Mosori sa gado tak over ala de tranasi. Wan attack gado for kiso unu. Lek e follow both of ala de trama. Da mosori. Leesi. Dat boek van Jesaja, hoofdstuk 40 en vers 15. Paka mi brada. We so de abrana nga staf media. Saide ala tranasi e hard black kama. Arki attack sa gado tak voor de tranasi. Leesi, zet maar leesi. Dat boek van Jesaja, hoofdstuk 40 en vers 15. Luku, dem nasi de leki wat dropu na ini wan emre. Dus gado taki, dem nasi, ala den nasi koma kandra, de leki wan dropu di sik koto fuma emre. Lek fadeja, ne igwa tapi jari, ne ite kwa emre ne kisi watra. Ne wakago nangeni oso. Da faye wakada wan dropu moto fado. Yes, panga dropu sak moto fado nape. Das galo takisan, leisi de wa leisi. Dat boek van Jesaja, hoofdstuk 40 en vers 15. Luku, dem nasi, ala de tran nasi buiten follow voor Israël. Arki. Dem nasi, de leki wan dropu na ini wan emre.
de delek noti want die no spana nga dropu dape en gano tak afor kisa blakama da ef gano tak demana noti sai de denk de noti oduna nga afipol fukado sa for kisi de mau koma kandra to da de hat unu de mau hatu systematis ko clara tex fa kami brada ibe abo fra No. Ok, da if ina mo fra mi osteli wa fra. Yes, right. Ok. We let the brada, the two brada fmija nga missa. Sai de ala de tranasi hat blakama. We ere sakado tak over de tranasi. Want attacking de ite masive verses tak afor kisa de blakama nga de ingi. Mo pofu ala de nasi sa meki. Da wo luku sai tak over ala de tranasi. Leisi? Dat boek voor Jesaja, hoofdstuk 40 en vers 15. Luku, de nazi, de leki wan dropu na ini wan emre. If je kies wat rai prasi, ne chare wan emre ko ini oso. Ne wan dropu fadon. Yes panga dropu sa fadon dape. Noto, garota kala de tra nasi koma kandra. De ma de le kwa dropu sa fadon ko tofu wan emre. Gano ne spana ngade, leisi. En de tari, dem leki dat stof na tapu au wegishaal. Sa wegishaal toch? Kota ki pota wegishaal fina i mofodoro. Ne winti wa ne wan stof ko ne tapu. Ai wegi. Garo tak ala de trawa makandra de le kwa stof tapu wa wegishaal. Dat wordt tak de ne wegi noti. I follow? Lees go doro. Luku, ataki dem eilanti leki wan tumisi pikin sani. En Libanon, de nofo voor bron. En de meti voor hem, de nofo voor een bron of randi. Ala nasi, ala nasi, No, wan nasi no mo. ala nasi, Ala de tra nasi. Leesi? ala nasi, de leki noti na hem fasi. Yere sa gado taki. Ala de nasi makandra de noti na gado fesi. I follow sa isap sa isi sa de hatu no. Lek fade ja, mo sorry. Lek fade ja. Nee taki look wat sneeze dat bij mij gaat. Je dan go hate maar. Maar een voorbeeld mee. Je gaat als sneeze, je tak me gaat als sneeze. Ati bro je gaat als sneeze. Ataki fi dat. Atana so so taki akadua sani. Uno lek blaka maar wat power ko had de tranasi. Oké, kom give een voorbeeld. F voorbeeld. Mi tak mi lobby you. Mi doa san fu sorry a lobby toch? Dus lobby no, de gewoon nga mo fotaki gewoon tak mi lobby aida ba mi lobby manja era ba no. Mi soro wan sani mi doa san fu sor tak mi lobby. Ati hello for postel do lobby na hard. Dat is fair of one that too. Dus if mi taki hard wan ma mi doa sani fu sor a hard. No sa hard de molek no. De tranasi tak de hard unu de ma abmakti fu doa sani. You follow? Voorbeeld, door plaka wa go sukwan uroko. Ika abi skoro diploma universiteit imeo karko. Bai go sukwan uroko na matra nasi. Sai psa mistal. If you go voorbeeld ude fifi plaka ma nga fifi Hindustani ya panisi. Suma efe na uroko mistal. De tramato. Sai de omdat de mai hat unu de mane takela nga mofu, ma de mai sore tak de mai hat unu. Luku de birti pedetra folok etak. Ala de pasi de asfalter. De jari de pigi. Ma unu pe weta. Weta yung oso. Weta tapwa jari nga 20 nga kotak kan de 3 oso nga 20 sma insi. En isa te ina teta nga umes ma yung oso ina bi privacy. Sa ipsa mistal. We fe tous refito. Aso a hard on sta. In America, de mai carry a ghetto project. Zij die denkt dat de kara ghetto project. Omdat ze dan een project de wet maar voet tap ablaka maar uit kushi. De kode ko in een pressie. Voor de tamakandra nga furus maar pede no a privacy. Dat zou ik zeggen, de man hard desrefi. Dan een project de maar voet tap des maar voet uit mental de maar fit na nga. Dat is sorry dat de maar hard u. A ghetto na project de maar kare. Maar de pedetra na seja luku serana. De maar ta wa pompi di jari na nga. Wan oso, de ma de vrij. Kan dat trasai ta da pena wan bigi oso ma opewe ta in de ghetto mes ma pak ko makandra. De so ma meka sanda tipsa, oké wo koneso.
Maar we sorry dat de mij had om te zeiden, omdat God voor kiezen en people. Omdat attack de transatie naar noti, de registrate, dat de man bereikt dat oké, na unu na follow voor God to. Nou, pendru kona wanda we voor niet of unu. Dat fek a had dat black man, no oma kleur. Go na Amos 3. Oh sorry. Maar unu na follow voor God en de lees a Bijbel, hij tak over Israël. Afrafi mo bekend hier. Lees Amos 3 vers 1. Dat boek van Amos hoofdstuk 3 en vers 1. Jere dat woord to die masra ben taki against O Israël Suma. O against Suma. O Israël Suma. Against Israël. Il faut là. Black manai di una de Israël en mo wij zijn in a Bijbel. Una de Israëliet alors de wet pasai tan Jerusalem da pekal de seref de Jew. Una de Israëliet en mo sorry na Bijbel toe. Dat desma dat a Bijbel dat denk ano a Jew. Dat you black massa aba slavernij verleden. You na de echte Jew. Maar mo sorry side de black side gado. Want a brother of me aksi side adesso. Dat de makoma kandra en de hatu. Mo sorry side. Lazy. Against de hele familie. Dat boek van Amos hoofdstuk 3 en vers 1. Jere dat woord toe disi masra ben taki against O Israël Suma. O Israël Suma. Against dat hele familie disi mi ben chari komopo voor dat kondre voor Egypte. De Israëlieten lezen de Bijbel over de slavernij in Egypte. Die zijn de eerste slavernij die fout hebben. Uno be de authentic slaven om dat sang. Uno lezen uno be een archigado. Dit is na a laatste slavernij. A slavernij in Amerika naar Europa. Dat na a laatste slavernij zou ook. Maar dat uno oteka heel groot op dit over dat we rule. Lezen? En mi ben taki, uno wan, mi ben sabi voor alla den volku voor groot tapu. Voor dat ene, mi sa strafu voor alla usonu. Ana dat u be lezen Jesaja. Dat de trafolog na noti. En gado sap uno wa en gado be verkiezen uno de dromesi voor vers 6. Gado itak jana uno wa mi be sabi. Voor alla de volku groot tapu. Uno wa mi be sabi da. If de tranasiera sanda da sai de denk dat de maudu na ngap follow voor gado. To for nitak uno. En afon nitak de man de taken na ngamo foma de mai sore. Gado be sap uno wa. En om dat te doen zondu. Lees laatste opzet te lezen. Vers 2. Uno wan, mi ben sabi voor alla den volku voor groot tapu. Voor dat ene, mi sa strafu voor alla usonu. Dat na antwoord. Omdat de sansa de voorvaders voor doen. En sa we doen tanga dief sana zondu de madu. Osori sana zondu. Dat make gado per fluku na utapu wana fluku de tabla kama osori andala. Osori sana zondu. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word.